Cijenjeni gledatelji, lijep pozdrav, dobrodošli u uvodnu emisiju uoči dvoboja Škotske i Hrvatske, dvoboja petog kola Lige nacija, dvoboja koji neće biti lagan, ali eto, nadam se da će meni biti nešto lakše u društvu našeg uigranog komentatorskog dvojca, Aljoše Vojnovića i Roberta Jarnija. Gospodo, dobro večer. Sad možemo reći i nešto iskusnije komentatorskog dvojca. Apsolutno. Idemo ovako redom. Kako smo, Robi? Kako teniska karijera? Za sada dobro. Napredujemo, ali polako. Padel, jesi probao? Padel sam igrao još kad sam bio u Španjolskoj dolje, u Sevilji. Prvi put sam sreo sa padelom. Nije mi se tada svidio, međutim, postao je jako, jako popularan. Igraju ga i naši, evo, na okupljanju, Modrić, Kovačić. Jako interesantno. Aljoša, planinarska karijera? Ništa, sada samo kulenje i kobasice, tako da treba se pofutrat za zimu. Dobro, ne vidi se, dobar si. Dobro, pazimo, moramo paziti, zbog vas najviše. Čeka nas utakmica protiv Škotske. Prvo ćemo vidjeti stanje na ljestvici. Hrvatska je na drugom mjestu sa 7 bodova iz prva 4 kola. Portugal vodeći sa 10 bodova, Poljska je treća sa 4 i Škotska ima 1 bod. Ima tu raznih kombinacija, nećemo previše duboko ići. 1 bod nas vodi u play-off za Final Four Lige nacija ako Portugal večeras ne izgubi od Poljske. S pobjedom smo sigurni pa se pobjedi nadamo, ali i u Zagrebu smo vidjeli, Aljoša, da su Škoti itekako nezgodni. Da. Jesu, mislim da gledamo u zadnjih nekoliko dvoboja protiv Škotske da nam zapravo ne leže s tim svojim agresijom. Pa i agresijom i plitko postavljenom obranom i sjajnom reakcijom na drugu loptu, dakle na osvajanje onih ničijih lopti i onda istoga sa nekakvim tranzicijskim napadima. Bez obzira na to, ja ću i večeras u ovom uvodu reći da, bez obzira koliko dobar potencijalno bio plan igre Škota, sve ovisi o nama. Tako da mislim da smo mi dosta kvalitetnija reprezentacija od nas i bitno je samo da smo zapravo izvukli neke pouke iz one prethodne utakmice gdje smo bili divlji, gdje nismo kontrolirali tempo utakmice, gdje smo bili predirektni. Tako da, eto, idemo vidjeti što je izbornik spremio. Pomalo je nevjerojatna tradicija koju imamo protiv njih, vidjet ćemo i to. Trenutačno smo reprezentacija, onako statistički, skuplja otprilike 100 milijuna eura, naš najskuplji Gvardiol, njihov najskuplji McTominay, ali posebno zanimljivo tih 7 utakmica. Samo 2 pobjede Hrvatske i to obje zapravo u posljednja 2 nastupa protiv njih. Pa da, vidjeli smo tu, imali smo jako velikih problema, pogotovo prvo polovrijeme. Mislim da Dalić sa svojim stručnim stožerom je već znamo sve njihove kvalitete koje jesu. To je to što je rekao Aljoša, ta druga lopta, pogotovo ne raditi faulove oko 16 metara, pa te duge lopte koje su odbivene na vrhu 16-terca, tu su oni jako agilni, jako su opasni i tu moramo biti jako, jako pažljivi. Prvih 5 utakmica ih nismo pobjedili, prve 2 ikad protiv njih. Robi, ti si igrao, bio si kapetan u obje. Da. Imaš jednu anegdotu s Hampden Parka gdje si igrao večeras iz 2001. 0-0 je završilo u kvalifikacijama za Japan i Južnu Koreju. Tada sam bio na Las Palmasu dolje, igrao sam tamo i došlo je u klubu do nečega, nisu više dalje mogli nastaviti, pa minuti jednostavno više nisam mogao trčati. Šta vam hoću reći? Najteži dio u nogometu i najviše gdje se troši snage, to je duel igra. A ja to tih 2 mjeseca nisam imao. A i Škoti su poznati baš po tome. A Škoti su ti koji 90 minuta trče gore dolje non stop. Isti tempo, sve isto. I ako ti nisi na tom nivou, onda je problem veliki. Dobro, nadamo se da će naši danas biti bolje. A u svojoj prvoj reakciji poslije te zagrebačke utakmice sa Škotima, izbornik Dalić bio je poprilično nezadovoljan i kritičan, svjestan je i da nas večeras čeka težak zadatak, a evo što je sinoć po dolasku u Glasgow rekao kolegi Saši Lugonjiću. Škotska je jedan dobar protivnik. Ona je bila konkurentna u svim utakmicama, izgubila jako teško i od Portugala u Portugalu. Oni se još uvijek nadaju nekome dobrom rezultatu da izbjegnu to zadnje mjesto i sanju nekim bolje većem plasmanu. I ja očekujem jednu agresivnu Škotsku od prve od nas, puno više trke. Ono u Zagrebu je bilo teško, jako teško. Nakon moj prvi dojam bio da smo trebali puno bolje, međutim kad sam pogledao kasnije ipak smo imali jako protivnika.
Čuli smo još u našem dnevniku sastav Hrvatske, uskoro ćemo se baviti detaljnije njime, ali prvo jedno bitno mjesto, vratarsko. Nema Dominika Livakovića zbog onog spornog crvenog kartona u Poljskoj, mijenja ga Dominik Kotarski. Zanimljiva odluka u kontekstu toga da imamo tu i Labrovića koji je u Poljskoj ušao s klupe, tada Kotarskog nije bilo, Labrovića koji je jedini naš golman u Ligama 5 i imamo Ivušića koji je uvijek isporučivao i pružao sigurnost na golu. Da, Ivušić uvijek sjajan bio. Znaš šta, o golmanskoj poziciji je uvijek nešto teže nama pričati, s obzirom da nerijetko i izbornici i treneri tu vole slušati sugestiju onog golmanskog vratara, golmanskog trenera. Dalić tu ima četvoricu. Tako je, Dalić ima čak četvoricu i to poprilično dobrih. Gledaj, teško je ući u glavu, ja ću reći sljedeće. Malo sam si tu zapisao kad smo radili analizu. Dominik Kotarski, najbolji vratar u našem kadru u igri s nogom. Dakle, daleko najbolji, po tome je poznat jedan od razloga zašto je on svojevremeno igrao, odnosno bio uzet od strane Ajaksa, je upravo to. Dakle, to je golman s kojim se može kreirati igra i na neki drugi način funkcionirati u polju. S druge strane, ono što je Dominik značajno popravio u proteklih par sezona je nešto što smo možda mogli naglašavati kao nekakvu manjkavost u njegovoj igri, a to su udarci iz daljine. Dakle, sada je malo napredovao tu pauku, vidjet ćemo i njegove brojke. To vrlo jasno i zorno pokazuju, ali po meni je možda razlog zbog kojega je on taj koji danas starta zapravo to što je sjajan u izlascima s linije. Ako Škoti danas prezentira ono što mi očekujemo od njih, a to je dosta tih nekakvih ubačaja i centašuta sa strane, mislim da je on zapravo pravi izbor. Da, Kotarski je u pauku već treću sezonu, vidite, primio je više golova nego što ima nastupa, ali nešto i do pauka koji nema tako dobru obranu. On ima statistički jako dobre ocjene, a uskoro ćemo vidjeti i njegov karijerni put koji je zaista zanimljiv. To je dečko koji je s 18 godina kao tinejdžer otišao iz Dinama bez jednog nastupa u Ajax. Preporučio ga je Ajaxu i legendarni Van der Sar. Nakon toga u Ajaxu nije dobio šansu, 60 utakmica branio za drugu momčad i onda radi jedan korak unatrag, odlazi u Goricu, sada 2 koraka naprijed. Robi, nekad i to treba napraviti, ne samo u nogometu, nego i u životu. A da, ne možete uvijek ići u uspon. Nekad se dogodi i ta situacija. Vidi se da je momak je pristojan, kulturan, normalan i vjerovatno je procijenio da mu je puno bolje otići tamo, vratiti se, podignuti nivo taj koji je imao prije i uspio. Samo treba biti strpljiv. Aljoša, kako ti komentiraš to iz Ajaxa u Goricu? 28 utakmica samo u Gorici i onda ga je kupio Pauk koji je ipak već jedna ozbiljna razina nogometa. Gledaj, mislim, nogomet je surov. Užasno je snažna i velika konkurencija u svijetu nogometa. Mislim da je imao na jedan podatak gdje Arsène Wenger priča o smiješno malom 1% nogometaša izlazi iz nogometnih akademija u prosjeku zapravo profesionalce. Odluka iz Ajaksa u Goricu po meni hrabra, po meni sjajna. Nisam siguran da li je Dominik donosio sam ili ima nekoga komu brine o karijeri, ali na tragu ovoga što je Robi rekao, moraš pod broj 1 imati vjere u sebe i pod broj 2 ono što je za tada mladog Dominika bilo najbitnije bilo da brani. Tako da njegova kvaliteta je na posljedku došla do izražaja i onda je napravio taj iskorak i osobno ja očekujem da napravi i više od ovoga trenutno. Želimo Dominiku sreću večeras, naravno u službenom debiju, branio je u ožujku na prijateljskom turniru u Egiptu, jedno poluvrijeme. Nije jedina zanimljivost u našem sastavu kojeg ćemo sada vidjeti, jer zanimljivo je i da prvi put u ovom izdanju Lige nacija idemo opet 4 iza, 4 utakmice sa trojkom. Dalić je pričao da uigrava taj sustav. Kako gledaš na to u tom kontekstu da smo sada prestali s time? Da, gledaj, dobio sam dosta poruka zapravo danas prije utakmice, ali po meni je logično. Dakle, prvi razlog za to je činjenica da nam je dobar broj stopera zapravo načet na neki način. Ili povrijeđen ili je bio nedavno ozlijeđen, tako da nemaju ni kontinuitet nastupa. Mi jednostavno brojčano ne možemo održati tu trojku iza sa 2 beka ukoliko Guardiola ne premještamo s beka na stopera i pod uvjetom da onda Sosa igra tog beka. Tako da meni je na neki način ovo bilo logično, nije mi iznenađujuće. Ono što je možda nekakav dodatan argument za četvorku iza je to što smo dobili tog jednog dodatnog igrača u veznoj liniji i to ni više ni manje nego Petra Sučića koji je zapravo box to box igrač i nije onaj klasična desetka fantaziji, što znači da, odnosno moja pretpostavka je da Dalić očekuje da u današnjoj utakmici
imamo veći fokus na kontrolu ovih drugih otpadnih lopti. Što nismo imali u Maksimiru. Nismo imali u Maksimiru, da na taj način zapravo iskontroliramo. Da, notiramo još jednom samo Kotarski na golu, Jakić, Šutalo, Čaleta, Car, Gvardiol u zadnjoj liniji, 2 šestice, Kovačić, Modrić, onda trojka ispred Luka, Sučić, Petar Sučić, Baturina, naprijed Kramarić. Robi, što očekivati od Luke, Sučića i Baturina koji su barem ovako, evo, grafički na krilima? Pa da, malo sam zatečen time. Ja mislim da Baturina, zna se koje je njegovo mjesto, to je polušpic, onaj gdje on jako dobro barata loptom, odlično se otkriva, ima fenomenalni pas i sve to. Međutim, vidjet ćemo. Vidjeli ste sami da dosta igrača su nam i van povrijeđeni, tako da vidjet ćemo sad. Biće jako interesantno. Rekli smo, znamo sve o njima. Pitanje je sada samo nas kako ćemo se mi postaviti. Ovo što smo promijenili sada sustav, to je sustav koji smo mi već igrali dugo prije toga, jel tako? Tako da nije trebalo neko preveliko vrijeme za uigravanje. Kramarić je večeras u špici, Matanović je ostao na klupi. Nemamo Budimira zbog kartona protiv Škotske, otpao je Petković, pa se povela u posljednje vrijeme rasprava je li poziv trebao dobiti Sandro Kulenović. Vidjet ćemo njegove brojke, dečko koji je u 19 nastupa ove sezone zabio 14 golova, koji zabija u prosjeku svaku utakmicu, svakih 86 minuta. Aljoša, kako ti gledaš, je li ovo bio momentum da ga se zove? Apsolutno smatram da je bio momentum. Nije mi jasno do kraja nekakva medijska hajka o tome, međutim, i sam si sad rekao, imamo određene napadače koji su povrijeđeni, ozlijeđeni. Imamo situaciju sa Matanovićem o kojoj smo pričali u proteklim emisijama da mu nije idealna situacija u klubu jer nije standardan napadač. S druge strane, Kulenović, 14 golova ove sezone, 8 golova u HNL-u, 3 u Ligi prvaka, 2 gola u kvalifikacijama za Ligu prvaka. Dakle, ne pričamo mi o golovima u nekakvoj žnj ligi. S druge strane, ono što se meni sviđa je barem medijski koliko ga možemo upoznati, nenametljiv dečko, veliki radnik, neko koji isto šetao je okolo, vratio se u svoj matični klub u kojem uživa i ja mislim da je on nekako karakterno sjajan fit za reprezentaciju. Tu vidim da je to jedan od razloga. Pa evo, ja vam mogu reći da s jedne strane se baš i ne slažem sa time. Ipak igramo ovu Ligu nacija sad i trebamo proći dalje. On nikad nije bio sa njima u reprezentaciji. Da je bio 2-3 puta, pretpostavljam da bi bio pozvan. Ali ja sam apsolutno siguran da će taj momak završiti u reprezentaciji vrlo brzo. Da, to je rekao i Zlatko Dalić. Neka nastavi ovako i doći će u krug vatrenih. A u krug vatrenih vratio nam se Mateo Kovačić. Nije ga bilo prošli mjesec zbog rođenja djeteta. Naravno, čestitke i ovim putem. Kova koji je zaista postao, možda je teško reći za njega kompletan igrač, ali koji je upotpunio sebe u svakom smislu kod Pepa Gvardiole, pa smo i napravili jednu grafiku koja secira njegovu igru. Prvo napredovao je u smislu destrukcija. Kako ne? Kako ne? Mislim da je Kova zapravo procvjetao pod Gvardiolom i ono što smo mi puno puta govorili zapravo kod Kove, da nismo nikad ni mi sami imali osjećaj koja je idealna pozicija. Je li to prednji vezni, je li to zadnji vezni? I polušpica jedno vrijeme, bilo je logično da neko ko ima takvu snagu na lopti i dribling, da možda igraju i u zadnjoj trećini na terenu. Međutim, on je, evo, sad imamo ovu grafiku destrukcije sa 4 osvojena duela, lopti i presječenih dodavanja. To je neko, on je igrač koji kontrolira tempo utakmice. To je 6,5 posjeda po utakmici. Znači on 6,5 puta prosječno po utakmici krade tu loptu ili na neki način sakati protivnika i to je to. Isto tako u kontekstu reprezentacije mislim da možemo slobodno zaključiti da je odlaskom Marcela Brozovića on isto na neki način prodisao jer je sad donekle preuzeo i tu ulogu u fazi obrane od strane Marcela i onda još više se na neki način oslobodio za fazu napada. Naravno, od uvijek znamo da je plemeniti igrač. Robi, Mateo i tu ima nevjerojatne brojke ove sezone u klubu. Od točnosti dodavanja, od recimo, meni je posebno impresivna ova uspješnost driblinga, 74%, dodira 75%, nekoć mu se prigovaralo da možda neki su išli ružno i govorili da igra neku alibi igru, a Kovačić sad potpuno preuzima odgovornost. On je igrao svoju igru uvijek. Znao je i vjerovao je u sebe. To je igrač koji kod prvog tača lopte radi razliku.
I tako nema puno takvih igrača. Mi, hvala Bogu, imamo njega, imamo iza njega Modrića, znači možemo raditi što se tiče kontrole igre fenomenalno. Pogotovo kad se on nađe ispred 16-terca i kada ide 1 na 1. Ima i 3 gola ove sezone u Manchester Cityu, ima i otprilike 1,5 udarac po utakmici. Isto se znalo govoriti, ne puca dovoljno. Da. Ja bih rekao da je to možda najveći pomak u igri. Na neki način očekuješ da ovaj dio, sad smo pričali o destrukciji i fazi obrane, on to ima ili ima fizičku moć. To je više stvar možda postavke na terenu. Apsolutno, a naš Saša Lugonjić sinoć je razgovarao i s Mateom Kovačićem, koji je posebno istaknuo jednog Škota protiv kojeg baš i ne voli igrati, ali je i komentirao ovo o čemu smo i pričali, svoj dodatni igrački rast pod Pepom Guardiolom. Rekli ste da je John McGinn najčvršći igrač protiv kojeg ste ikad igrali u Premier Ligi, pa što je to toliko neugodno kod McGinna? Uvijek sam imao problema s njim, pa sam zato to rekao, ali stvarno je odličan igrač i to pokazuje već godinama u Aston Villi, čvrst, strašno snažan u duelu, karakter i igra prema naprijed, jako je dobro prema iza, tako da stvarno igrač za kojeg je teško, protiv kojeg je teško igrat i uvijek mi je stvarno probleme, tako da nadam se da će sutra imati novu priliku da to promijeni. Za kraj samo, ali vaše brojke su stvarno odlične i u defanzivnom i u ofenzivnom smislu, izuzetne brojke, igrate, mnogi će reći, najzreliji nogomet karijere. Osjećate li vi da je tako i kolika je zasluga Pepa Guardiole u tome? Pa puno i kad sam takav onda mogu pružiti dobre igre, nadam se da će to biti i sutra tako. A idemo mi sada put Glasgowa, gdje osim Saše Lugonjića i kolega reporter Stipe Antonijević. Sjećam se, prošle jeseni malo su ga iznenadili vremenski uvjeti na otoku, tada u Velsu. Zadnji tren kupovala se jakna. Stipe, jesi li naučio kako je u Škotskoj sada? Kakvu će podršku imati Hrvatska? I ono najvažnije, razgovarao si sa Vedranom Čorlukom. Što on kaže? Pa dobro, Marko, ne znam baš iz priloženog da se može reći da se naučio nešto, ali ajde, zdržat će se minuta ovog javljanja. Što se naših navijača tiče, da, trebalo bi ih biti oko 2000 tu na Hampden Parku. Danas su zauzeli u centru grada jedan irski pub i obećali biti glasna kontra ovoj domaćoj većini na tribinama stadiona koji prima 50.000 navijača. Da, razgovarao sam što se tiče onoga na terenu s Vedranom Čorlukom i otkrio nam je nekoliko zanimljivih taktičkih ideja u toj 4-2-3-1 formaciji, pa bi tako primjerice u izgradnji napada Luka Modrić trebao biti taj koji će se povlačiti dublje po loptu i tvoriti trokut, ali ne u sredini s 2 stopera, nego sa našim stoperom i bekom na toj strani, tako privući protivničke krilo i otvoriti više mjesta našem krilu na toj strani. Što se tiče naših krila, Luke Sučića i Martina Baturina, oni će krenuti susret zaista kao krila, jako blizu out liniji, ali onda jasno po toj inerciji suprotne noge se zabijati bliže samoj sredini terena, biti opasni po škotska vrata i tu će ključnu ulogu zapravo imati Andrej Kramarić, koji danas ima zanimljiv zadatak, to je igrati netipično sebi, odnosno glumiti pravu devetku, ne napuštati 16-terac i tako što više vezati 2 škotska stopera na sebe da bi ova ofenzivna trojka mogla stizati iz drugog plana. A poslušajmo još što nam je Čorluka rekao, zašto su se odlučili vratiti na formaciju s 4 obrambena igrača, te koja bi trebala biti uloga Matanovića s klupe. Skautirali smo Škotsku i našu utakmicu s Portugalom i tu smo zaključili da ćemo nekako imati čvršći i bolji blok kako budemo sa 4 igrača iza i evo donijeli smo tu odluku. Nije da je bilo loše, ali jednostavno kad smo analizirali Škote i ono kako smo mi izgledali protiv njih, imam dojam da ćemo, odnosno mi u stožeru, da ćemo izgledati bolje sa ovom formacijom. Je li razlog za tu formaciju možda i činjenica da imate samo 2 napadača na raspolaganju, pa izbornik želi Matanovića kao džokera s klupe ako ne krene sve po planu? Pa dobro, mislim da smo i u ovoj formaciji da smo igrali sa 3 iza, sigurno da bi mogli početi sa Kramom gore pa sa 2 Lukom Sučićem i Baturnom iza, ali ne, mislim da smo se odlučili iz razloga što je ovo postava koju očekujemo da će danas biti najbolja i naravno očekujemo impuls od Igora da kad uđe da donese ono što je donio protiv Portugala. A sada ćemo na kratak blok reklama, pa se vraćamo vrlo brzo sa zanimljivom pričom o Škotskoj.
Dobrodošli natrag. Vidjeli smo malo prije javljanje našeg Stipe Antonijevića iz Glazgova, a to nije sve od njega na temu Škotske. Naime, on i Vlado Boban, kojem šaljemo pozdrave u daleku Dominikanu, u svom stilu predstavili su Škote još uoči našeg dvoboja s njima na Euru 2021. A sada su malo osvježili taj uradak. Pa u iduće 4 minute pogledajte po čemu je to Škotska posebna, ali i zašto je nekada posao televizijskog novinara iznimno bolan. 35 stupnjeva u zraku, bazen i vaterpolo kao početak priče o Škotskoj. Ne, nismo potpuno izgubili kompas, već su sport u kojem su Hrvati svjetska velesila izumili upravo Škoti. Stanoviti novinar i instruktor plivanja William Wilson kreirao je pravila za vodeni ragbi, a prva utakmica odigrana je 1877. u Aberdeenu. Ubrzo nakon toga sport je dobio svoj pravi današnji naziv vaterpolo. Za razliku od vodenog ragbija, Škoti su ozbiljna ragbi nacija. Čak 9 puta su nastupili na svjetskim prvenstvima, 8 su reprezentacija svijeta. Imaju čak 40.000 registriranih ragbijaša i ovog nesretnika u kiltu kojem je pala ova glupa ideja na pamet. Škoti su naravno poznati i po proizvodnji vode života ili vatrene vode, kako oni zovu viski. Mi smo s gospodinom Miljenkom koji danas radi viski, pa evo recite nam što je potrebno za jednu kvalitetnu čašicu. Pa za dobar viski treba ječam, voda, kvasci, bačva i 3 godine odležavanja najmanje. Pa živjeli onda? Živjeli. A jeste li znali da Škoti imaju najveći postotak riđokosih ljudi na svijetu? Je li tako, Stipe? Tako je, Vlado. Čak 13% škotske populacije je riđokos, dok se u većini ostalih zemalja ta brojka kreće oko 2%. Prva asocijacija na Škotsku su naravno mnogima gajde. Gospodin Štefik svira 30 godina. Koliko je ovo teško svirati? Pa za početak je teško, a s vremenom se to svlada. Ja sam čuo da su Hrvati puno prije Škota krenuli sa gajdama. Jesu. Neki naši instrumenti s miješinama su stari nekoliko tisuća godina, a konkretno gajde su stare nekoliko stotina godina naše od škotskih. Znao sam ja da smo mi dobri glazbenici. Dajte vi nama nešto hrvatsko odsvirajte. A ono što je uspjelo Celticu 1967. nije uspjelo nikome. Naime, postali su tada prvaci Europe s igračima koji su svi odrasli u krugu od 25 km oko stadiona. U današnjem nogometu nezamislivo. Isto kao što je nezamislivo Škotima proći grupu na velikim natjecanjima. Nikada im to u povijesti nije uspjelo ni na svjetskim ni na europskim prvenstvima, ali zato imaju originalan izbor za nogometaša godine po principu nek susjedu crkne krava. Ovo što vidite na meni je jedna od najpopularnijih majica u Škotskoj proteklih godina, na koju su Škoti za svog igrača godine 86. izglasali Maradonu, 2007. Mladena Petrića, a 2018. Marija Mandžukića. Jasno, sve one igrače koji su omraženim Englezima gasili snove.
Vidjeli smo po običaju originalne Vladu i Stipu, a uskoro ćemo vidjeti sastav Škotske. Njihov izbornik napravio neka manja iznenađenja, barem uspoređujući s onom utakmicom iz Zagreba. Na vratima Gordon, u posljednjoj liniji Ralston, Sutter, Henley, Robertson, dva zadnja vezna Gilmour i McLean. Ispred su Doak, McTominay, Christie i naprijed je Conway, Aljoša, igrač oko kojeg se zapravo sve vrti, Scott McTominay, koji je ovog ljeta napravio i neobičan transfer iz hladnog Manchestera na jug Italije u ludi Napulj, tamo se snašao fenomenalno. Dobro, ja bih za početak rekao da je idiotarija što ga je uopće Manchester United pustio. S obzirom da je on proteklih sezona zapravo jako dobro igrao i što je igrača tog kalibra sad moraju platiti 60 milijuna, a ne 30 za koliko su McTominaye prodali. Jedan sjajan igrač, meni osobito drag, moćan box to box veznjak koji je izrazito fizički dominantan, pokretan, radi sjajnu destrukciju, ali možemo ga usporediti u fazi napada sa našim Marijom Pašalićem, igrač koji jako dobro osjeti prostor i koji na tu količinu trke isprovocira situacije, tako da nerijetko zapravo dolazi u prilike za gol i postiže golove. Ove godine već 2 gola za Napoli. Pročitao sam par intervjua s njim, tamo ga navijači već obožavaju, tako da on je možda, kad gledamo u kontekstu napadačkog učinka večeras Škotske, najveća prijetnja za nja. Da, i nije samo on Škot u Napoliju, došao je tamo i Gilmour, naravno tu je i Robertson, ali idemo mi, nadamo se da će svi oni ostati u drugom planu, idemo mi sa prognozom. Robi, što očekuješ? Pa, očekujem pobjedu, ali ako može bez stresova. Prvi put nisi ostao zakopan. Aljoša? Ja bih bio zadovoljan s nerješenim. Ja se nadam pobjedi, možda i sa stresovima. Eto, toliko cijenjeni gledatelji od nas za ovaj uvodni dio. Sada idemo put Glasgowa i Hampden Parka. Tamo nas čeka izravni prijenos utakmice Škotska-Hrvatska uz kolegu komentatora Sašu Lugonjića.